Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio lisan an riway khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan ka Social and Economic Life Development Department jong ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi lingba ka Agency for Sustainable Initiative kalapan bet ban pelong biang ya ka Maret Hong kapala tip kum ka Shillong Ran ka ba 10 kilometer ka ban salong ha ka khat artrik menailar arhaza apulai ha ka por san shiteng min step bat kaban sedang na parking lot Polo Shillong. Reverend SC Dengan ubalang chairman jong ka event organizing committee ha ka jing krem bakla pathai kubor layat hu ba ka jing thumu kalong mat pin singaw thu ya ki jing e bat ya ka jing reng kat dor jong ki brio ki badan jing duna ha ki department bat ban pen mi pisa na ka banta ki project ki ba ka senot kala seng na ka banta ki khna ki badan jing duna ha ki department kata ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School ka community based rehabilitation center Mairang bat ka Reverend Amir Kha School for Disabled Maulai. Sejenis ada yang tungi ki nomornya contohnya ka event organizing committee Shillong Ran di dokumen ba hadir ba ni musyawarah syur belong ya ka Shillong Ran lagi di likely kisnam ki bala lekno kata na senam ajar arpo a nagadao juga kelam COVID-19 batpa arpo ni suku ba ki jimlut ki bobon bang nya ke Shillong Ran di nada kadang ngimpat long di ban stang ko den rei haden ba UI ba ki kilang biang kilabit mana de mudau senang nagalem doni ka Social and Economic Life Development Department juga Khasi Jaintia Presbyterian Synod Sepngi lembaga Agency for Sustainable Development Initiatives kala penbaik ban penlong biang ya ka Shillong Ran 10 ki 2023 ka khat atrek yung naikos arjar apply or sunshine kaban stang na parking lot Polo ke team juga di karon ke jogi run with different abilities namar ba ke jutmu ke jogi kalong ban pen sompu ye ki jing bat ye ke jinglong rengkat dor ki briu badan jena department bat ke arpat kalong ban mi fund ye ki project ki bagas senat kelasen naga benda ki brio ki badan jurnah di department naga liang tungi ke senat ki dan likely ki project ke batrai naga benda ki brio ki badan jurnah department ke wei ke deka Mairang Vidya Jyoti Inclusive Secondary School Mairang ke baar ke deka Community Based Rehabilitation Program Center ke niru ke dan Mairang buat ke Reverend Amir Kha School for Disabled ke badan Maulai. Hagajing sisa ka Shillong Ran kelas tang na busnam arjar khatway hadu arjar khandai bat hakini ki khandai ki kisnam ki baladap kajung long ya ka Shillong Ran kalong ka ba yen be identity bat kinoi simata ki ba khambun ki dei ki khna school wala ki ran baru ki simata ha tinrei kumal om na tumni na busnam arjar thau hadu arpo ha ngim syama long shu ya Shillong Ran nagadao juga kelam COVID-19. Dia kebedai pat ran kejongi pada kat panang ya ipo nginang penpai karan nagapor sekapor kat kum kejunya kebedai pat kemarathon. Di kindia sekali kapor ni syukwa panitu kebedai pat ka registration ni kejemput room kerteng badiok ya kepada simenta ngila ne hati atli ke benda kawai kedai ke online registration bat kawai pada kadai offline registration di kinu kiba don kecil tumu pada simenta kilaban register lani kilaban room kerteng jeladi online dan kaba suskan yo QR code
yawa ngilabu ne perung haki flyer bat ki bana ki jongi te ka offline registration pate naga banta kitu ki batwa ban register ne ban tunrung kerteng yela dia lembar ka offline ki la ban le kata naga ba ki le sim di ki form naga office dai kam jong ka KGP set ni mission Kampong Hasilong te kendiat ki kerdan bat kapai ka registration fee kalong kumni prasnam hadu katsan snam kapai registration sindram bakan thai long lai spa kiba napar pade kumur ba outsider kumur ki lokal tengisim lai spa outsider ngisim south spa te katsan hadu katra south spa kan thai sindram san spa iki banabar nangta katsan katra hadu lai posan kadai drew spa kan thai sindra nangta new spa kan thai sindra nagamanta ki outsider di ibu ya kini ka kerdan kini ka 18 to 35 kum ka open category di lai posan hadu sausan pada kadai drew spa outsider kadai new spa nangta sausan hadu san posan kadai drew spa iki banapa kadai new spa nangta above 55 pada drew spa ni nangta kibanaba new spa di kegiatan pada naga benda kibriu kibadan juna kidukhatmet pada kidantang A kategori under 15 kemudian bagi ibu iki kum ki junior but above 15 pada kum ki senior but naga benda kibriu badan juna kidukhatmet dan kam siu by registration ngai free naga benda joki nama apa kini kalan gede jimmu kum ka awareness kapang naga benda joki di harga juga poru ya ka chest number labu daga timing chip rengkat ki atli ki timing machine haka bedai bagi karan kejongi di katarik bakhadu ban penput ya ka registration kan long haka live way tarik jom Julai ajar apply di karut naka banta kini karan kalong kuni senior kabomur katra snam shaneng bat kitu giwe ki kadang di parking lot polo jingkin polo bazar lak laumali jayau jingtang priu jayau mauna jayau Saint Joseph jayau Padang lat jayau lansmelin jayau Siap Resangkia Presbyterian Church Sosun Road Sani Mandir JS Road Kendaila Rajbaban Barik dan Kiti Don Bosco Square Shillong Commerce College PGT College BK Bajaria School Fort Forlong Polo Bazar parking lot Polo di kawai kerut pada naga benda ki junior pada below 18 years nanta bat kinong isim menta napdeng ki badan juna ki department pada parking lot Polo Ground Jingking Polo Bazar Lak Laumali Jayau Jingtang Priu Jayau Mawana Jayau Saint Joseph Jayau Padang Lak Jayau Lansmelin Jayau Siap Resangkia Presbyterian Church Sosun Road Sani Mandir JS Road Kendaila Rajbaban Biwa Road Hotel Polo Towers Polo Bazar parking lot kini kalong road naga benda ki junior bat ki brio ki badan jenat department kabede bat ke kusnam pada ki price pada kindon ki cash price ki baper ya ki nongjob bat sam ya ki medal sekinong ya simenta ki bala ban benda ya kajing mare dekat ke nila persangro ban penhe ya ka price money nang ban kring ya kinong mare da ka ba nila bu ya ka kategori na do katra adu lai bosan snap kum ka open kategori ya kisindang ki kenthai bat ka price kalau sanko hajar ya bawan ko second price lai ko hajar nang da third price de ko hajar ya kiwi ki kategori kandon ka trophy but first prize kalau san haja second prize lah haja third prize andai lah haja di ngilapan kre rup ye tikit naga benda kini karan and sam ye ki t-shirt sekinong mare kat ki bawan ploy kini oswa ye ka t-shirt di kijim thak kat tu kat ni ki jim thak ya barok kinong isi menta ki dai ban kong ye ka chest number kinong isi menta ki dai ban cross ye barok ki checkpoint and record ye ka chest number jo barok kinong isi menta ki ba fail ban cross ki checkpoint and shotway kinong isi menta ki de ban warra ya ka birth certificate kat kum ki kategori joki
Iberiu badon jumna hagi format kini banwarna ya ka disability certificate ka don ka marking manka kilometer nang ta ka age limit kalong news nam channel di nakaliang kajungi pinong punya job ni ka event organizing committee ni kerpat ya baru banyawan pada shimenta hagi ka Selangor 2023 kumsi benta ban persan yaki paramsing kiba dan yaki jumna hagi format di nakamenta ka jingtip laban pun ini dan laban cek naga website kami www.afsti.com